Lalap ya kamet jong ka kong Nancy ria tam bat jong ikna rit ki basyong basa ah mauyong hakakat kendai terik unai lur nakshat kabadon haklau nehu bat ki balaja nadu kakat pra terik unai lur aja arpusau. Ha kejingnya keren bat usekretari kesnong tariang uba Benedict Nongrum uloong ba hakakat pra terik unai lur kini ki arngut kilami nasnong banletpet ya kayeng badang sna ha mauyong rim. Badon ki bayoi yaki hakipor janmit ha MC Donald Road hadien bagi bahayeng kila pentip ba kini ki arngut ki klam wan payeng shu. Nagaliang kesnong kila sedang banyawat bat ha kakat kendai terik unai lur lalap yaki met jong kini ki arngut da ki kena ki balet bansum syakani kawa bat ki bala pentip no ru syakabor snong hakipor kat arb siteng janmit ha kaba ki nong yalam snong ki bahayeng bat ki kulit kilawan poi bala penkit no ya kamet jongki shanigrims na benta ban pendep ya ka post mortem. Ingat ini kawak dekat kawak ini. Kawak betul ini. Benedict Nongrum ada is ketridong jangka dong tarang apa gini senang jengi pat tadi kecingca laja nadu minden hi kapor Kobuje mustap ba tidak imi bandai stis ko kedong stis ko kadong jangka muyong rem apa kilai ban nama ini kong idon kaya yang hampir banang sudiasna di lalai ban sedi ban takutnya ban pej te kata kapor harian dimi nang ta bat rapor sawaji dan kinang snong ke bai lawan phajang sadang bat hadian nang tapat ila lesi ngintip pagi kalau kulti ya ma irung sadang ne di sana ne de bat gidan kinang snong ke bala di ma sapor behir nak kali kilap ba ihar ni pok McDonald Road bat hadian kata te bat kata nanti kali yang jungim ka snong la syumkya hi dan kemudian ka menit bat hadian bagi bahaya hasam kila pentip ba ikaman pasu siang dan kal be long ma dan yang jungiru nakasnong ila pentip si rong ba snong bat kantam ya kapus department ro kale kebadan kam debat ni hadian ka por poje menit ngilaya wa satu siapa lumpelong jaka snong miong rem akabana kaliang jadi kena snong long kembing ya lek penyawat adu kapor untuk lebih jam step pada hadian kata apa wilayah ada kata wilayah rai ba ini persangnya no pengisawan pe yang tam tinggalap jeng ini gede hal jengtip jengki kena di bawah sum seni kalau pentip ini menang untuk ko ka asteng janmir pada kalau kata jengcang wilayah wan seni dekat bagi bahayang basam bagi nak senang mah disalap kami kerja ni tong ide ba tri di pot di Punjab bang bagi dasang besar marjan ni kulong sabai dairu ba bam sang korem bilang marwai tu itu iki kulong usai ilam kai ngarong asaki kata ngarong asal hadang mengamuk si belai saja usai ilam kai kulong kena sini ni nak kali yang jangka polis department ki abi ka forensik kata ki mak saya ini asar tim ni kena abi kita tim balik berakam. Introducing Zanya Bridal,
our exquisite bridal boutique, where dreams become reality. Nestle in the heart of the city, we're here to make your wedding day truly unforgettable. Explore our curated collections of stunning gowns, from classic elegance to modern, and discover personalized service that caters to your unique style. Let us be part of your journey to forever. Contact us for more details. Also, do follow us on Instagram to get our exclusive updates on our products.